Kembali sibuk ni pi sesisen ki perlok jonga. Teman tak kesengi ngan lek kai no aku wiga jaka kebangam pat jupoi dengan pen EAP kat bang rang yat lenti. Kini gede ka surok ke bang hab ban yat lingba. Ngihab yat lingba naka senang pemlakrai. Bat kan mi syaruk lat lingkot. Jadi tungin page ke jaka kalong kumno pensai isibit. Bese Piru hin internet ne ngasi internet tamanga ta tengene pet lang kan menta. Tiket bangan ya lenti ya internet akan surak an pet artat dengan video artat akan surak. Jadi internet akan surak kalong baharut jong keding surak kidan ki ding se ki babet bat ki ba internet hadu kata-kata bat kala kebala penlong ya ke surak bakal long ke bakut. Kamta mingi ki barang wan ningkang ni ya bit je kena surat mu. Nasat ki dan giding. Surat kalau ke basmut bah banyak kali. Hang ne harut jong kana ga surat kadan ke wei kapung bajliu bah ke ke basngur. Lapoi sama jerong. Kene gede jaka tong ine pe nga tengam tip kirteng ke kini ke senang tik tu betip sebasa komen. Ne yet ulang. Kene kan jaka. Aslam mak bawan poi. Nepet me mijingking si agak jingking ya jaka bajeli walah te gede ke bridge kalau ini ya cari stay. Hakan aga jingking kendo duduk ke jingking ke barit bangi i kenyang dalam jangki kemat. Udah tayar kali. Ya kali. Tuh. Ya turun nih. Nih. Hap ke pun teh tu lah. Tinggal tu. Warna hitam sini deh, warna hitam. Ting. Sampai. Kadang yang akan kejekang i kini lom ki wa ki tenat bang berkat kum ka jingtip jangan mula-mula kita kitan kidi kitan ke arsenong ngamtip ba kadai ni am jingtei jong kinung sonong ya kini ka jingking ke ba internet ada kata-kata kadai lingba ka skim sispa singi mangala page ba te kejing mentoy kadai lingba ka skim sispa singi tai de jingki tolong ke basuh tenat, tolong basuh pengat, ke jebing, habang jalan kai sing dicekkan, nomor kirim kidum, urut berkenjang, bat kali air, bagai air here. Bang ipet ini ngi urut tiki beri kebarang yat yang ketika jengking nasi seliang no. Alaikum. Itu ki bom padwa na ini jakas bahwa na mentar sebedang kalau pernah ada kata-kata tapi saya iya kata jing tenat. Sa sisen ke besibuan ni piki perlok baju pet baju kersian dengan anak kepuar kepuar besibuan.
Ha?